Team Black. Kari mo matamda ay sina ay mo ndagi hena mapanang son ba ay ki khang ba ay mo ne thonga lai ta ba ay mu la ki ba mi sa ma da ay no de la phau sa ba ay ni thonga de ay bu ki no mo da han nan den kul la ba ki khang mo da mo da ai na a phau ba han den sa ba adoi ta di malem si da ay mo ne ki ne ko no mi nei te Anouba Arambai Tengol de 2023 Meitei 3 da Kuki military na sophisticated weapon auto weapon AK-47 fire sa matamda kulay suyaw na clear hinda ako'y Arambai training tawde hai ko without training mata na magyaw da bida AK-47 duga utup katang fire ka clear hinda tingi ba Arambai Tengol ne ba numitu da Arambai Tengol na naam da bata agari Manipur ki yellow mi like hata na mangam bas jai mayam pun mangal thangi bas si mayam pun mangal thangi tawda kana ko makharana hai ba Arambai Tengol ni training job na angang kani hai ba hai ga do maximum mayam pun mangna ako'y ko singha bi ba ko adu gyam singha ba ako'y na kulay supay pai ba mi da ayo ba training lo daga kulay pai na kulay supay pai ba misam marali ta misam da onthil laga ahaw sar ba malem da ay mo ne to na mi ne dan sai kana ge mi ki bong ne dan da dan ay kulay pai na kulay pai lo mi da ahaw sar da training taw dring ai da gi hanga phana la ko hayeng wai training loi ga matung da ay kulay pai na pai da gi ahaw sar ba na sa de mi ki bong ne hui ne ka do ka dai ko madu ki tabak to ko ya Arambai Tengol li to we to da ga do Arambai wa na ken ya dai ko ya be within the training session, during the training process, we are not your brothers, and you guys are not our brothers. Class manungda ako'y silnaw nate. Asang mani yama oina wana wala nai ba de hongna san. Athina tum dai kani, panisena tum tira kani. Class lo baga ako'y mo brother. Ya dai ko. Tumai to bata training de masih lagi hong ko